Omwejemero gutire district ya Ntoroko guteganise gomboro nge yabera muri na Butungama utiroho n'ebyarashatu na kimwe. Ekijemeseriza abantu okunga kandi bakazi hagati y'oruguuto oru ahi barakutura obwa hati abo kugira ngo nurwo rusigireho rwonka hagati y'amizi rutatirwe mwejemuri. Twaramuvera ntubona mu mbeho obutimba tetwine imubu neturuma ibintu byona ukagenda ukatwarwa amayizi akatutahira saa 5 z'ekiro ebintu byona byagenda embuzi zafwe nkoko zona zagenda tutira sahani bakule kikopo tutine na ntebe zona. Abatura twaganiraho nabo bagira ngo yerehe cyo kufirwa amaju gabo agutwashangana gazera higuri y'amizi ebintu bindi nk'amatungo agarumwente embuzi n'ibindi bifire bwa nyuma yo kutwarwa amizi. Amaizi akataha musaha 5 z'ekiro tubyame. Saba government tukoro buyambe itu abantu enyambe tinyina cyo kubyamira tinyina cyo kwesweka tinyina cyone kintu cyone tinyina cyo kucumba India. Omwejemero guhona gucire n'uruguto rwa Bweramure okuzarwa bisengo abaturane bagezeho kurukora. Nego eko no kirora ekitukozeri titire pipiko kusoma amabale ugaleta katanka kwigara kina kibu LC5 na engineer bakaba bona balano bagambe yo kuleto urugude kirungi mukisweka titu nkurakurana betitu kabaikazi bacho urugude mutateke mu pipe zo kumara ameze garakaita ngatso amacho gai batugambira pipe tuine zo kumara tuza kutamu pipe nkasa turu urugude rukugenda kayanza. Entanazo zarebwa niziritana okutunga umwanya go kutaho rubaje harugutoru na n'abantu kandi izindi zarebwa mu mizi ziri kushirira cyo buri batuha amabati oba sente zikusobora kugura kumbeka oba baramba sobora government roli itakererane so kuto abuko banindura kutoha kachole manya bihimba tibine kutuyamba nango amazo gafwire gagu. William Kasoro chairman LC5 wa Ntoroko nagira ngo akachiko kakora ka district nikaza kushitema barebe cyo bakubasa korra abantu. Gashoka Julian Singwire.